دما خوش ببینرین هیجان ایرو نه تیرمه 2024 روزان روزا سهشنبه بویا رو گشتن هری سرگی و هری پاکش همین لسر استا هریم و همین لسر استا جهان رودانه اما جواره پیشکش بکن لواکه هر تیم دست پیکه چند سر نوچه ناف اوینین بیتری 400 چتهین داعشین که دولت ترکیه به هفکاری پدک دخوازه در باسی باشوری کردستان بکه اشکره بون سازی و ریخستن شنگال ایریشا لدیش روزنامه‌وانان شهر مزار کردن و گوتن هدف گرفتن روزنامه‌وانان بن پیکرنا قانون ناو دولتیه. بالا فرقه بیمروفا دولت ترکیه داگیر کرد لروشلات باجری تلتمری کرد. اینسیاتیف آزادیار بر عبدالله اوجلانی سوریه برنامه چالکین خواهش کرد و گوت لهرمات جزیره و دمها ترمه ده 7 چالکی بین لدار خستن. بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمع برفره یا بولتن آخوا یا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن نو چامه یکمین جیم هم تکیلداری روشا لباکو روشلات سوریه روشا لسوریه و همجی تکیلداری روشا لباشوری کردستان مترسیا که دولت ترکیه لباشوری کردستان دایی آوا کرنه بریان ها جالیه یعنی که وقت بو گوتن که دولت ترکیه جته داعش به هفکاری پدکه لهمبری هزین گریلای به جهد کم لی وجار جنتنی بگوتن هم ناف و هم جیوینین بقاسی 416 جته داعشین که دولت ترکیه اول سر خاکم سوریه یا داگیر کریه پرورده کرنه جبود درباسی خاک باشوری کردستان بکه کتیه تفگری جمار زلال دبه مترسیا پلانین لسر خاکا کردستان زیده دبه. چهارصد و شازده چتین داعشی لباشری کردستان بچی کرنه. لو هزانه که امر دین بو منطقه برواری بالا سروی سیاست کنه ارهابی کانی زمانی داعشیان لگلا برسم ولاما بناو رسم ولاما بردف که یعنی که سعدی احمد پیره جارای کم یکی ترمه او آگاهی برای آگشتیر پاروکر. پیره آنی زمان که اف چته لحرم برواری بالا آمدی هاتنه بچی کرن. مالپرا سپی مدیا کل باشری کردستان و شانی دکه ناو اوینین چتین داعشی گوجالی دولت ترک و به آلیکاری پدکی لباشری کردستان هاتنه بجی کرن بلاف کر. لگوری آگاهیان دولت ترک دخوازه وان چتیان لدیجی گریلاین آزادی کردستان بده شرکرن. لگوری نوچه مالپری او چتین داعشی لعفرینی هاتنه پرورده کرن. پشتی ویجی همان چته بریا دولت ترک بجل و برگن لشکرین ارتش ترکیه در باسی باشری کردستان بونه. مالپری دناو حسه چته انده ناو اوینین 416 چته داعشی که بریار دولت ترک به هفکاری پدکی دروژن بید بین باشری کردستان بلاف کرد. لگوری مالپری چتین بحثا وان تین کرن پرانی آخواه دشاری داگر کرن عفرین پشره یه سریکانی و گری سپید جیجی خواه گرتنه. لگوری نوچه هنجی کومک دن یا چتیان لعفرینی تین پرورده کرن و آماده کرن. لو هزانه که امر دین بو منطقه برواری بالا سروی سیاست کنه ارهابی کانی زمانی داعشیان لگلا برسم ولاما بناو رسم ولاما هیجای گوتنیه بریا نهاج بردف که یعنی که سعدی احمد پیره راگهانده بو زیدتری سیسی چتین داعشی هاتنه هرما برواری بالا. بردف که راگهاندن او چاپمنیا هبگی سردار یکتا جی ایرو اف آگاهی ده بشتاربون آخوی جبو سرک تیوی ده پشراس کربو. مالپری لینکا کناف او بینین وان چتیان تی ده پاروکر. بالهر لدجی داگیر کریا دولت ترکیه لسرخاک باشوری کردستان لعراق جن رازی بون هیا اندام کمیسیون یه پارلمانتو عراقی علی نایمی گوت و کمیسیون مهل وسک جدی لدجی دزدریجیا دما داویا دولت ترکیه نشان بده بردف که یعنی که سادی احمد پیرجی
دیار کرکو کریارین ترکیه بن پیکرنا سروریا خاک باشوری کردستان و عراقیه. د ناوا روژین بوری د دولتا ترکا داگرکر سوقیت کمزنیا لشکری بالیکاریا پدکه و گوستیا باشور کردستانه. تیویگو حکومت عراق و باشور کردستان هولدان به بیدنگی خو روشه نورمال نشان بدن جی لیله همبری داگرکریا ترکیه نرازیبون مزن درکتن. دوی چارچوبه ده جعبل ریگو ایرو کمیسیون اولهی و پاراستنی یا پرلمنتوی عراق بجیبه. اندام کمیسیون اولهی و پاراستنی یا پرلمنتوی عراق علی بنداوی لسر مشاره جروج نیوسیر آخوی. علی بنداوی دیار کرگوه ایرو کمیسیون وان پشتی بداوی هاتنا بطلانه یا سایداین یکم جیوین خواه لدار بخو گوت. وی جیوینا ایرو تایبت لسر داگرکریا دولتا ترک و باندورا ویا لسر سروری اولهی آرامیا خاکا عراقی به. وی کمیسیونا ما هلوستکی جدی لبرانبری دستریجین داما داوی یا دولتا ترکا لسر خاکا عراقی و هرم نشان بده. جبرگ و او ایریش بونه سداما کوچبربونا به هزاران مالباتی. بنداوی دازانین گو اوی پشتی جیوینه پیشنیاری کمیسیونه جبو اره کرن و بجیه آنینه پیشکشی حکومت عراقی بکه. بنداوی گوت امی بانگی برپرسیارین حکومت عراقی بکن دا گوراستیان اشکره بکن کاگلو اف اپراسیون دولتا ترک با آگاهداری و رازیبونا وان پیکته یانا. لدیجی داگرکریا ترکیه یعنی که جی برتکون رازیبونین خواتین زمان. اکتبر 2023 بردف که یعنی که سعید احمد پیرد داخویانیه که روزنامه‌بانی ده بحث ایریشن دولتا ترک داگرکر کرد. پیرد دست نشان کرد گو ایریشن دولتا ترک بن پیکرنا سروری خاکا باشور کردستان و عراقیه. پارلمانتری سربخواه یا پارلمانتوی عراقی یاسر حسینی دازانین گو دولتا ترک گوندین باشور کردستان داگرد که و گوت. اف یک گلکی مترسی داره. دوی برپرسین حکومت عراقی دیجی مترسی خودی هلوستک زلال بن. دوی داخویانک زلال بده. به تایبت بیدنگی حکومت گومان مزن چید که نشان پرسی آواد که. لهرما زاب خاکورکی و هفتانیم گیرلین آزادیا کردستانی لدشی داگیرکری دولتا ترکیه چالکی پیک آنین او به تایبتی داگیرکری کو دولتا ترکیه دخوازه لهرم برفره بکه جالی گریلان و جیت آستان کردن دوان چالکیان ده درونه که داگیرکری دولتا ترکیه هات خستن و هر وها درب لچپرین داگیرکری جهات خستن دو وقت که به آوایکم لشکرین دولتا ترکیه قرکر لپیشبری گریلین آزادیا کردستان بیچاره دمینن تک دچن و جارجی سری لری و ریبازین سوجین شر ددن چکین قداخکری و کیمایی بکارتینن هپ گراگاند کو جاره کدن دولت ترکیه داگیر کل لدیش گریلایان هم چکین قداخه بکار آنانی و هم جی حریم پاراستان مدیای جی بیتری 20 جاران به بالافرین شهر بمباردمان کریه. دمکی ده قوپده که خاکا باشور کردستان پیشکشی ترکیه دکنده گریلین آزادیا کردستانی جبو پاراستنا خاکه جان خوکرنه مرتال. گریلا روزانه لدیجی ارتشا ترکیه چالکی لداردخن و پیشی لداگرکریه دیگرن. بیجی سلام کردم. ده. بیجی سلام کردم. ناوندار آگاهاندن و چاپ منی هپگه لسر چالکین گریلا و ایریشن داگرکریه داخویانی یک پار بکر. ده داخویانی ده تکلداری چالکین گریلا اف آگاهیات پار بکرن. لحریما شهید دلیل روژاوای زابی ده نوا 4 روژین بوری ده گریلاین هپگه و یج آستاری 11 جاران لداگرکران داد. دناو چالکیان ده لقادا برخوادان آگری جودی هیزن یج آستاری به چکین فردی درونک خستن. هر وها گریلان لگری بهار 2 جاران لهلیکوپترین کو هول دادن هیزن خالقاد دینن داد. ده انجام چالکیان ده هلیکوپتر بی کو هیزن خادینه نچار مان جهرمی وکشن. لقادا برخوادان سرگیلی جی
Vین çekê dagirkeran bi çekên giran hate bêkêrkirin. Her wiha di çalekên cuda de gelek tevgerên dagirkeran hatin rawestandin. Li gorî daxuyaniyê gerîlayên Yejastarê di çarê tîrmehê de li girê Kordîneyê li herêma Xakurkê bi çekên nîv otomatîk li dagirkeran dan û mobeseyek bêkêrkirin. Li herêma Heftanînê jî di sih Hezîranê û pêncê tîrmehê de bi çekên giran û nîv otomatîk li dagirkeran hate xistin. HPG têkildarî êrişên artêşa Tirka dagirker jî ev tişt got. Heftê tîrmehê tunelên girê FM carekê bi teqemeniyên qedeqekirî hate bombekirin. Heft û heştê tîrmehê jî herêma Xakurkê, Garê, Metînayê û Rojavayê Zapê bi giştî 20 caran bi balefirên şer hate bombekirin. Di heman rojan de herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê û Metînayê bi helîkopterên êrişê jî hatin bombekirin. HPG nasnameya du gerîleyên şehîd eşkere kir. HPG diyar kir ku her du gerîleyên bi nasnav canfeda li zapê şehîd bûna û got em soz din ku têkoşîna ku wan dewrî mekiriye bigihînin serkeftinê û bibin layıqî wan. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG bi daxuyaniyekî nivîskê nasnameya du gerîleyên şehîd eşkere kir. HPG got çarê tîrmeha 2024 di êrişa dijmin a li ser qada berxwedaniya sergelê ya herêma Rojavayê Zapê hevrên me Canfeda Soro û Canfeda Efrîn şehîd bûn. Navê min ê Qut Canfeda Soro, navê min ê rast İdris Çınar, li Batmanê jî dayîk bûme. Navê min Canfeda Efrîn e, navê min ê malê jî Mihemed Ekrem Şêx e, li Efrînê dayîk bûm. HPG diyar kir ku gerîlayên şehîd ji bo parastina xaka Kurdistanê canê xwe kirin mertal wiha got. Hevrên me Canfeda Soro û Canfeda Efrîn ji bo azadiya gelê me bê du dilê xwe ji fedakirinê nedan paş û mîna navê xwe jiyan kirin. Du kurahiyên xwe ya di felsefeya Apoyî de di nezmî û kesayeta xwe yên gihiştî ji hemû hevreyên xwe re bûn milîtanên mînak. Ev milîtanên Apoyî yên hêja bê rawestan xwe di taxtîkên gerîla yên dema nû de pêşxistin darbe li dewleta Tirka qirkerdan. Hevreyên me ji bo vekê xwe ji ti fedakariyan nedan paş û xeta têkoşînê ya ciwanên Kurdistanê diyar kirin. Fikrê seroketî ser me bandor kir, ser vê esosiyê wisa hezatim tevlê bûmenê. Dijmin her milî ve êrişî me dike. Ser vê esasî daqedemê de wisa yoğunlaşmayek ku di paradigma seroketî de ekolojik azadxwaziya jinê de mirov daha xurt bike, derkeve pêşarojê pratîkê de mirov karibe sürecê re bibe bersiv. HPG ji malbatên şehîdan û gelê Kurdistanê welatparêz re sersaxî xwest û ev tiştanî ziman. Em soz didin ku têkoşîna ku wan dewrî me kiriye bigihînin serkeftinê û bibin layıqê wan. Li gorî daxuyaniyê nasnameya şehîdan û heye. İdris Çınar bi nasnav Canfeda Soro li Êlihê ji dayîk bûye çarê tîrmeha 2024 li Zapê şehîd bû. Mihemed Ekrem Şêxo bi nasnav Canfeda Efrîn li Efrînê ji dayîk bûye çarê tîrmeha 2024 li Zapê şehîd bû. Xelkê kantona Tebqayê bi merasimekê cenazeyê şervanê Qesedê Ahmed El-Casim oğur kirin. Li bajarê Amûdê jî cenazeyê endama desteya jin ya kantona Cizrê Sîwan İsa hat oğur kirin. Xelkên kantona Tebqayê ji bo oğurkirina cenazeyê şervanê Qesedê Ahmed El-Casim li goristana şehîdan a bajar kom bûn. Şervanê Qesedê Ahmed El-Casim heftê tîrmeha 2024 li bajarê Mensurayê yê kantonayê Tebqayê şehîd bû. Berdevkê Milîsa Leşkeriya Tebqayê Seqir Cirniyê sersaxî ji malbata Şehîd Ahmed û şervanê Qesedê re xwest û got em soz didin em ê heta dawiyê şovdarên xeta şehîda bin heya armancê wa pêk bînin. 19 تموز دورة تصحيح المسار دورة الكرامة والعزة التي
افسروکê Melisa Partiya Sûriya Pêşerojê ya Tebqayê Ehmed El-Xelef jî diyar kir gorêxistin û hevgirtina gelê herêmê berhemê keda şehîdan in. Piştî axaftinan, nasnameya şehîd hat xwendin û radestî malbata wî hat kirin. Li gundê Qîra yê bajarê Amûdê jî cenazeyê endama desteya jin a kantona Cezîrê bi merasîmekê hat oxir kirin. Endama desteya jin a kantona Cezîrê Sîwan İsa do dema li ser karê xwe bû şehîd bû. بله هر دستیا ریبریا چرا تیوی ایرشا دوهیا لشنگالی لدیجی عربیا اندامین چاپمنیا آزادیا ازدیخان شرمزار کر لدیجی وی ایرشجی تفگرا آزادیا جنین ازدی تاجی او اندامین سازی و ریخستن شنگالی جی داخونی هاتن داینو هاتا گوتن هدف گرتنا روزنامه‌وانان بنپیکرنا قانون ناودولتی او لدیجی مروواهیه ده لشنگاله عربية اندام چرا تي في و چرا اف ام و عربية كسيفيلان بون ارمانجا ارشا هوائي ا دولة ترك ده انجام ده نوچه گهانا چرا تي في مديا حسن كمال و اندام چرا اف ام مراد ميرزا لگل شوفير عربية خلف قدر عثمان بريندار بون سيكسن كود عربية سيفيل داجي بريندار بون دسته ريفبر يا چرا تي في تكلداري اش داخوياني دا دسته داخوياني ده ارش شرمزار کرو گود ام و ارشا کل سر متن کرن دوری اخلاق مروفاییه ددمه که ده که سالفکر دهان آفرمانه نزیکی ارشا لسر چاپمنی آزاد نتصادف بو هزو دولت انداگر کر هرگاوا کودک و دولاب لسر گلان گراندن بریا هر تشتی هولدان چاپمنی آزاد بدنگ بکن ارشن به ورنگی تینه کرن دکارن بریارداری ما یا لسر پیشه چاپمنی خورده بکه دسته ریوبر یا چرا تیوی داویه ده بانگ لسازین مافین روزنامه وانان کر که لبر کریارن دولتا ترک رابن. تفگرا آزادیا جنین ازدیجه به داخوینیه که ایرش شرمزار کر. داخوینی جالی اندام مجلسا جن یا سردشتا شنگاله گنه خدر و هات داین. گنه خدر ایرش داگر کریه به سالوگرا فرمان را گریدا. از مدرگه هندنی چرا تیوی هدفت گرندش من. اجبر سالوگرا فرمانه ادوین هناك مالش نقاج باشورتين مالش باشورتين هكذا هو تشلوجي بكن تو باجي دايننا بيشاوان مالا او مالي انا جايش نقالي كتاكيج ماجي نهيلين ياك بمينا او ياكل برخودا كان خدر دازانين كو او خدي ارادنا او تكاس نكار اراده وان بشكينا ازديا ونكارن متناجي بكن اراده ماجي هيا اراده ماجي زارو كن منايا بشامايا جشامايا اساي شامايا وبرخدانيا جنيد ازديا تجاره امنا كفن كان خدر داويه ده سوزا حسب خواستنه و تكوشينه ديسا ام سوزي دنا وان شهيدا وان بريندارا وان اخسيرك هتان هجيل دسته داعش دا ام سوزي دنا وان عمل بي بيت هكوشيني بن بي سوزا شهيد خوبن بي سوزا اخسيرت خوبن سازی و رخصتن شنگالشه درباره همان مجارده داخویانی دان. داخویانی ده لسر ناوی راگهاندن آزاد ابراهیم استی آخوی او گوت هما هدف گرتنا حوالن من راگهاندنی و خلق مدنی و نبی سبب کو ام وکو راگهاندن وکو روزنامه‌وان شنگاله کش دما فرمانی ده عمل ویدره کارو خبات خالدنه مشاندن ام گاف فاشده باویجن ابراهیم ازدی بانگ لحکومت عراق و همو هیزن اولهیه کرن که هلوستک جدی نشان بدن هدف گرتنا راگهاندن سوجه شر سوجه کلیدی مروواهیه و لازمه حکومت عراق لهمری وانی ریشا به دنگ نمینه و به هلوس نمینه هفسروکا دسته ریوبر آشنگال ریحام حسنجی آنی زمان که اول لهمبری وان ریشان اراده یا خواه خورد بکن عكسي ويكي وكملت اما اراده خو بهتر قوي بكن اما بهتر بيك دنجي بيك اتفاقي اما مقابلي بي دجمني هوف اما در كفن وجارك عديتر ام جپاریزن ریبرا پو ابراهیم بیلمس آن زمان که لگوری بریارین دادگاه مافی مروانی اوروپایی موکلین وان جسال 2014 آن و لامرالی دبن اشکنجه دنو گوت دادگاه مافی مروانی اوروپایی بریاردا که جزن گرتیگه ین حتی به حتی ین گرانکری تیواتها بنپیکرنا خالا سیمین یا پیمان مافی مروان لگوری وی بریارا دادگاه مافی مروان یا اوروپایی موکل مج سال 2014 آن و جعالی حقوقی و دبن اشکنجه دنه Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi üzerinden
Ji parêzerên rêbera Poy İbrahim Bilmez mijarê têjîta li İmraliyê di kîjan astê de ye mafê hevdîtinê yê bi müvekkilên wan re çawa tê astengkirin ji anê fêre nirxan. Bizimle ilgili olan raportörlüklerine ve komiserliklerine başvurular yapıyorduk. İbrahim Bilmez anî ziman ku demeke dirêj wan biriya dadgehê mafê mirovan a Avrupayê û organên Konseya Avrupayê mekanîzmayên hiqûqê yê navnetewî bi kar anîn û got min qala nêzîkatiyê dadgehê mafê mirovan a Avrupayê kir. 12 salin bersiv ji serlêdanên wê têkildarî tecrîtê re nehatiye dayîn. Me berê serî li komserî û organên netewên yekbûyî ên têkildarê mijarê didan. Ev komîte serlêdanên şexsî werdigire û bi navê van dewletan darizandinan dikem. Ji dadgehê mafê mirovan yê Avrupa cudatir e li seranserê cîhanê erkdar em. Me di vê çarçoveyê de bi daxwaznameya xwe ya têkildarê rewşê serî li vê derê dan. İbrahim Bilmez diyar kir ku daxwazên wan yên serlêdanê Tirkiyê pêk neaniye û wiha pêdeçûn. Komîteya Mafê Mirovan Anetevên Yekbûyî şeşê îlona 2022 daxwaza me qabûl kir, ji hikûmeta Tirkiye daxwaza tedbîrê kir. Komîteyê ji Tirkiye xwest ku rê bide Abdullah Öcalan bê astengî parêzerên xwe bibînin. Tirkiye tevî vê biryara komîteyê jî tiştek nekir û daxwaz bi cih nanî. Em di wê bawerê de ne ku Komîteya Mafê Mirovan Anetevên Yekbûyî wê Tirkiye mehkûm bike. İlettik durumu. Bunun üzerine Ocak 2023'te komite Bilmez da zanî ku ji 2014 da müvekkilên wan dibin îşkenceyekê giran de ye û got Di sala 2014 de têkildarê cezayê müebbetê yê girankirî me serî li Dadgeha Mafê Mirovan ên Avrupayê dan. Dadgeha Mafê Mirovana Avrupayê biryar da ku cezayê girtîgeh yê heta bi hetayê yê girankirî tê wateya binpêkirina xala sêmîna peymana mafên mirovan. Li gorî vê biryara Dadgeha Mafê Mirovana Avrupayê müvekkilên me ji sala 2014 dema ragihandina vê biryarê vir ve ji alê hiqûqî ve dibin îşkenceyê de ne. Bir işkence özel raportörlüğü bir de avukatların bağımsız. İbrahim Bilmez işaret bi bêdengiya saziyên erkdar ên têkildarî tecrîtê kir û wiha got Bêdengiya devletan û saziyên fermiyên di ser devletan re ne bi temamî peywendiya xwe bi meseleya Kurd re heye. Dawiya dawî şert û mercên tecrîtkirina Birêz Öcalan çareseriya meseleya Kurd ji hev cuda nîne. Abdullah Öcalan hem ji alî gelê Kurd ve weke lîderekî tê dîtin hem jî di çareseriya meseleya Kurd de aktorekî giring e. İbrahim Bilmez herî davî bavkeşan ser giringiya piştevaniyê û got maddesinin ihlali anlamına geldiğini söyledi. Yani işkence yasağının ihlalidir diyor. Dolayısıyla bu biriya piştevaniyê em ê vê tecrîtê têk bibin. Belêjinên Ereb û Kurtiyên li Kantona Firatê ji bo azadiya fîzîkiya rêber Apo komxebatek li dar xistin. Beşdarên komxebatê teqezî kirin ku ew ê bi hevgirtina xwe pergala İmraliyê hilweşînin her wiha însiyatîfa azadiya rêber Abdullah Öcalan ya Sûriyê jî bernameya çalekiyên xwe ya meha tîrmehê eşkere kir. Pêngava ji rêbera Pora Azadî û ji pirsgirêka Kurd re çareserî li Kurdistanê û dervey welat bi hemû hêza xwe dewam dike. Di heman çarçoveyê derê xistina kongrastar komxebatek li navçeya Sirînê ya Kantona Firatê li dar xist. Komxebat li navenda çand û hunera Sirînê bi amedebûyîna jinan pêk hat. Hedle heç Mislim diyar kir ku ger îro ev jin ji bo naskirin û parvekirina projeya azadiya jinan kom dibin, ev yek jî ji destkeftiyên têkoşîna rêbera Pû. Bi heman armancê însiyatîfa azadiya rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê bernameya çalekiyan eşkere kir. İnsiyatîfê diyar kir ku wê di vê mehê de 5 meş û 2 çalekên hunerî li Kantona Cizîrê wê li dar bikevin. Bernameya çalekiyan a însiyatîfê wiha ye. Dehê tîrmehê dê meş li bajarê Tilhemîsê were li dar xistin. 16 tîrmehê dê meşek li bajarê Girkelekê bi bejdariya şêniyên Dêrik û Çilaxa lê dar bikeve. 22 tîrmehê dê bi bejdariya şêniyên Zirgan û Tiltemirê meşek li Dirbêsiyê li dar bikeve. 23 tîrmehê dê bi bejdariya şêniyên Hûl û Şedadê meşek li Hesekê li dar bikeve. 25 tîrmehê dê meşek li Qamişlê li dar bikeve. 28 tîrmehê li Tirbêspiyê
و سه تیرمه لعمود دی چالکین هنری لدار بکوین. کمیته آمده کارین چالکیان جبو تبلیبونا مشان سردانا کومین و مجلسان دکن. ارتشا ترکیه داگیرکر و جتین خواه گندین در دارای تلتمری تو باران کرد. ارتشا ترکیه داگیرکر و جتین خواه گندی در دارای دیکه و باکوری باجار تلتمری کانتونا جزیره به اوبیسان تو باران کرد. تو بارانی ده تزیان جانی پیک نهاتن لحرمی نهار روش پیدنگی هیم. هم وقتی وی بالفرکه بیمروف آ دولتا ترکیه داگیرکر لگنده این بیتی روشلات باجار تلتمری هات خستن. ایروج نهی مها 70,024 لگوند عین عبده یکل روجلات باجار تلتمرید که درونه که گریدای دولتا ترک آداگر کر لوی آلانی والا دکه عرده وکه هندی بینن اف پرچه درونه ایگو جبرمانه لباشر افرینی داگیرکریش جبر کو ولاتیه که کرد داخواز والاکرنا مالین خوکر چتیان لویدان لباشر عزازی استخبارات دولت ترکیه کسین کو آلا ترکیه چراندن و شوتاندن دیگره. ریش خسنا مافی مروان یا افرین سوریه دیار کرد کو چتین فرقت متسم بالله لتیکتنا روشلات یا باشر افرینی ایرش ولاتیه که کرد ده انجام ده سریه ویشکاندن. سدما ایریش جی او بوکو ولاتی ابو برکات خواست مالاویا کو 2018 و دست سرکریه ورا فالا کرن. ده همان دمیده چتین فرقت الحمزت ولاتی اکراباندن. هر وها جبر خوابشاندن این داوین میت او چتین دولت ترکیه داگر کر دروژین داوی ده پینگاوا گرتنا لدیش خوابشاندیران دایا دست پیکرن. لکامپین لنیزی گوندی سی جوی عزازی بتوانا حقارت لآلا ترکیه پر کس هاتن گرتن. پرانی گرتی جه پارێزگا حمسی خوتا شرقیین او جبو ناوندا میتی یا لکلیسی هاتن او گوهستن. هر وها میتی لیستیا به 35 ناوان دناو ده لشکرین جتین تفگر احرار الشام اسلامی ینگریدایی جتین هیئت تحریر الشام به توانا حقارت لآلا ترکیه او شوتاندنا عربین ترکیه ورگرد. پولیسین لشکری ناوی وان لبندین لحرمین داگر کری بلاف کرد. بله هر اف کوچبرین کو لناوا خاکا ترکیه بون دولتا ترکیه اوج بو خواکه کاغذی که بکارتانین جین ده ناوا ترکیه ده چپ سریوان هاتنه پشتی کو و دیگرن لسر جو وارین خوا و دیگرن هریمین ریوبریا خواصر یا باکور و روشتات سوریه هم با آوائی که زلالتر دردی که و پیش کوچبر با آوائی که اشکارتین زمان کو لناوا خاکا ترکیه رژیم فاشیست یا دولتا ترکیه ظلم لوان کریه. اف دیمن ین کوشبرین سورینه کو به زوری جی ترکی هاتنه درخستن. کوشبرین کو به سالان دولتا ترک او وکه کاغذ بکارانی. ایرو به دار زوری وان در سینور دکه مال و ملکی وان جوان دستینن ددزن و بری وان دده دری سینور ادنابرا ترکیه و هرمین سوریه ین داگر کری. لورجی دزیا وان تکرن. جبو جوه دوجه خلاص بن وان کوشبران بری خدان هرمین ریوبریا خسر. پشت دوربونا اوقا سالان مالبات وان بوی آوائی پیشوازی وان کرن. شیرین ابراهیم محمود کو یک جوان کوشبرانه کو لدری سینوری عون داداد ایدنابرا من بجه و جرابلوسا داگر کری ده جی ترکیه هاتنه درخستن بوان گوتنان بالکشان سر نزیکاتین دسلاتا ترک. اوراقنا كلها نظاميه بس ما عملنا اذن سفر. دما ام دچون استنبول جندرمیان ام سکناندن بلگه می فرمی جهبون لی ام سوقی قرقولی کرن پشرا ام برن قامپکی مخستن اوده کی بچو کل گل کزیک لی هبون او ده زاروک مدیکرن دستانین سر درمانین که چامن آن خوش و تباهی کلو پلین مم. شیرین دیار کر کو پشرا او سوقی باجار کلیسی کرن و ها دوماند.
قدام الشمس الأولاد جوعانين نهشتن ام خوارن جخوره و زاروکی خوره ببن هری داوی بری مدان باجار جرابلوسی و اینه مکشاندن و امزه مکم کرن لجرابلوسی جی چته این ترکیه دزیا مکرن و گفل مخوارن. شیرین ابراهیم د داوی د گوت جبو او جوی ایش و زحمتی خلاص ببن وان بلاز بری خدا هرمین ریوبری خسر. حسن حسین جی ایکو بدار زوری جی ترکیه هاتیه درخستن همان ایش کشاندنه بوان گوتنان ایش و زحمتی کو کشاندی آنی زمان. ظلم كثير فيها لشکرین دولت تاترک موکی مروب نابینن و حقارت لمدکرن مدا خوازا آوا بخوارنی کرد لی آب ندان ما آوا نپاقش بدخوار دریویتیا درخستنا میا جی ترکیه ده مدر روژان خوارن نخوار دمام در باسی جرابلوسی بون چتیان $350 و تلفونین دستان جمدزین. اخذوا مني $350. حسین د داوی آخافتنا خو آنی زمان کو وان آرامی لهرمین ریوبری خسر دید. 47 پارتی و ریخستنین سیاسی ین کرد و سوریانی رایدارین پیابلند ین کمکار عربی عراق سوریه کنسیا اروپای دولت یکبون آمریکای ناتو و نتوین یکبوی را نامه یک وکیل شاندن ده نامه ده بانک هاته کرن کو دمل دست داگرکری دولت ترکیه وره راوستاندن او گوتن جبو چارسری سیاسی پرزگریکا کرد بکوین ناوا تفگری. پارتی ریخستنین سیاسی ین کرد و سوریانی جرایدارین پایبلند این کمار عربی عراق سوریه کنسیا اروپا دولت یکبوی امریکا ناتو و نتوین یکبوی را نامه که وکری شاندن. نامه وکری یاکو پارتی ریخستنین سیاسی ین کرد و سوریانی یک کمیسیونا تکیلین دربه یا کنکه لسر ناوی کمیته دیپلوماسیا هفبار نویساندی ببیرنگیم. پیلا بهار عربی د سال 2011 نه دست پیکر حتی عراق و سوریه بلاو بو. دولت ترک خواست جوی سودی ورگره هیوین خوی میثاق ملی بجی بینه. دولت ترک هول دا نو عثمانتیا کو جنوب زندی بکه و وگر لسر وان سینورین خوین بره. جبو ویجی لهمبری گل کرد دست به ایریشن داگرکری کنکوژی کر. د داخویانی د بالهات کشاندن لسر داگرکری لسر روجابا و باشور و هاهات گوتن. دولت ترک د سیاست قادا نو دولتی ده به پیکانینا دیپلوماسیا مانیپولاتیو انجام به دست خواست عفرین و سریکانی گریسپی داگر کر. ده همان دمی ده به زیدگرنا برایگهین لشکری لباشر کردستانی که دولت که فدریا دبن سروریا دولت عراقی ده زمینک جبو داگرکری آمده کر. د داخویانی ده حتی دیار کرن که دولت ترک حکومت عراقی بیباندور و پاسیف کریه و ها گوت. دولت ترک به ماسکه از لدیج پکه که شرط کم ایریشین خوین داگرکری پیش خست. لی بله وکه که رادیو دنگ آمریکا هری داویل باشری کردستان نیشان دا داگرکری هیه. دولت ترک به رژیم اردوغان باحچلی ره چی دبه بلا ببه به هر آوای دخوازه میثاق ملی پیک بینه. به سیاست مانیپولاتیو جی حکومت عراقی به باندور و پاسیف کرن. 47 پارتین سیاسی و ریخستنین سیویل این کرد بانگا راوستاندنا ایریشان کرن و هب داوی کرن. وکه کرد متجاری سری لبر تو داگرکرا نتواند. ام بانگ لهر کسی دکن کو پیشیل داگرکریا دولت ترک آکو بویه توپک آگر بگرن ایریشان راوستینن و جبو چارسریا سیاسی پرسکریکا کرد بکوین ناوا تفگری. لباکوری سوری او پایتختا وی ولاتی لسر پیانن شنیم باجری جرمانا یه گندوارین شامی لدیش زیدابونا آلوزیا که با آوی خواه پیشاندنک لدار خستن. چافکانی خواجه جه باجری جرمانان راگاندن که دو بشف شوا دوشمی جبر روشا جیانی او خدمت گذاری یا خراب شنیم باجر خواه پیشاندنک لدار خستن. بدهان شنین هرمی لقادا السیوف کمبون او برب قصر ریزوچونه. شینیان وکی نرازیبون همو دکان او سوگ گرتن. خواه پیشانداران نرازیبون خواه لحنبری روشا هی نشاندن. هر وها خواه پیشاندارین هجماره که جره باجر جی قد کرن. چافکانی اکی دیارکر کوری ببرین ناحیه ین جرمان داخواد جو خواه پیشانداران کریا کو جهف بلاو ببن لی خواه پیشاندارین گوه ندایاوان او خواه پیشاندان دوام کریا. دوی چارچوبه ده برپرسی پارزگاه گندوار شامی بری خدای باجر جرمانایی. لباکوری روشاوی سوریه جی جبر داخواز اردوان هفدیدنا به اسد را نرازیبون او خواه پیشاندان لپیشن. روژا یکشمی لحوارا کلیسی یا سنوری برپرسین ترکیه به هجمارا که سرچده او
kesiyetên ku li Bakurê Rojavayê Sûriyeyê kar dikirin û dengê wan li nava şêniyan tê bihîstin re civiyan da ku rê li ber xwepêşandanan bigirin. Êrişên artêşa İsraîlê li dijî xaka Sûriyeyê jî zêdebûne. İsraîlê di nava rojê de du caran êrişê Sûriyeyê kir di encamê de du endamên Hizbullahê hatin kuştin li Çûristana Sûriyeyê jî çeteyên Daişê di nava 48 saetên dawiyê de sê caran êrişê hêzên hikûmeta Şamê kirin di encama van êrişan de 6 leşkerên hikûmeta Şamê hatin kuştin. êrişên İsraîlê li dijî alîgirên Îranê di nava Sûriyê de didomin. Li Seriya Şam, Beyrûd erebeyek hat armanc kirin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye ragihand got, êrîş ji aliyê balafireke bê mirov yên artêşa İsraîlê ve pêk hat. Erebeya got hat armanc kirin ya Hizbullaha Lubnanî ya girêdayî Îranî ye. Di êrişê de du endamê Hizbullah hatin kuştin û ajokar bi giranî birîndar bû. Erebe bi temamî şewitî. Vêsbêjî artêşa İsraîlê êrişî parêzgeha Tartûzê kir. İsraîlê bi mûşekan êrişî du avahiyên li taxa qulac kir. Yek ji cihên hatine armançkirin, foca parastina hewayî ye. Heta niha encama êrişê nehatiye parvekirin. Çavdêriya Sûrî diyar kir got, ji serê salê artêşa İsraîlê pêncî caran êrişê xaka Sûriyê kiriye. Di van êrişan de 176 kes hatine kuştin û 91 kes jî birîndar bûn. Eroha zêdetirî 100 cihên got hatine armançkirin bi temamî hatin rûxandin. Li rexvanê êrîşan, çeteyên Daişê li Çolistana Sûriyê hebûna xwe berfirehtir dike. Çavdêriyê eşkere kir got çeteyên Daişê li Çolistana Sûriyê di nava 48 saetên dawî de sê caran êrişî hêzên hikûmeta Şamê kirin. Di êrişê de 6 leşkerên hikûmetê hatin kuştin û gelek jî birîndar bûn. Piştî van êrişên çeteyan, balafirên şergên Rûsyayê jî cihên çeteyên Daişê yên li Çolistana Sûriyê bombabaran kirin. Rêşxistina Efûya navnetewî têkildarê mafê protestokirinê yê li 21 welatên Ewropayê di nava fikaran de ye. Rêşxistinê diyar kir ku li Tirkiyeyê bêcezatî û hesabnedayîn heye, polîs jî kiryarên kêfî pêk dîne. Rêxistina Efûya navnetewî raporek di navbera dîroka 2022 û heta Eylûna 2023 amade kir û weşand. Rêxistinên di raporê de li dijî azadiya civandinê ya li gelek welatên Ewropayê li dijî êrîş û astengiyên sîstematîk hişyarî kir. Di rapora bi serenavê li 21 welatên Ewropayê rewşa mafê protestoyê de li welatên navborî qanûnên zextan dikin, bikaranîna hêza nehewce û zêde, girtinên keyfî û lêpirsîn, astengiyên neheq û cihêkarî radxeber çavan. Rêxistina Efûyê di rapora xwe de rewşa li Avustralya, Belçîkya, Komara Çekê, Fînlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portugal, Sırbistan, Slovonya, İspanya, Swêd, Swîsra, Türkiye û İngiltereyê lêkolîn kir. Li gorî nûçeya dîwêl a beşa Tirkî, rêxistina Efûyê di lêkolînê de derdixe holê got Almanya, Fransa, İtalya, Swîsra, İngiltere û Türkiye nav de ji 21 welatan herî kêm li 13 welatan bûyerên bêcezahiştin û hesabdayînê ya polîsan heye. Rêxistina Efûyê her wiha çalakiyên aştiyane û mafê mirovan yên wekî gefa li dijî ewlehî û pergala cemaweriyê tên ravekirin jî rex nekir. Artêşa İsraîlê ji bejayê û asmanî de êrişên xwe li ser şerîda Xezayê dewam dike. Tenê di nava 24 saetên derbasbûyê de 5 Filistînî di encama van êrişan de hatine kuştin û têgotin bi qasî 130 kes jî birîndar bûne. Hem wextê vêyekê vê carê li şerîda Rojava jî pêla bincavkirinê ya artêşa İsraîlê li dijî Filistîniyan dest pê kiriye. İsraîl li gelek heremên li şerîda Xezayê êriş pêkanîn.
Divan êrişan de di nav de zarok herîkên 15 kes mirin 22 kes jî birîndar bûn. Her wiha li gorî çavkaniyên tenduristî İsraîlê li kampa penaberan a Nusayratê malekî kir armanc. Di êrişa malekî de 7 kes hatin kuştin hin jî birîndar bûn. Li bakurê kampa dibistanekî girêdayî û nerwayê hat hedefgirtin, encama vê yekî de 13 kes birîndar bûn. Dîsa li bajarê Dêr el Belah artêşa İsraîlê êrişê malekî kir, di vê êrişê de 3 kes hatin kuştin. Li aliyê din balafirên İsraîlê kolanê Sehebe bombebaran kir, li wir jî kesek mir 2 kes jî birîndar bûn. Her wiha dibin xirbeyan de yek ciwan zarok, cesedê 4 kesan hat derxistin û pê re jî 7 birîndar hatin rizgarkirin. Wezareta Tenduristiya li Xezayê derbarê bilançeya dawî de agahî parve kir. Di daxuyaniya wezaretê de hat destnîşankirin ku artêşa İsraîlê di 24 saatên dawîn a li heremên cûrbecûrên Xezayê 3 komkujî pêkanîn. Wezaretê ragihand ku di van êrişan de 5 kesên din hatin kuştin, 130 kes jî birîndar bûn. Li gorî Wezareta Tenduristiyê di 277 rojên êrişê de hejmara miriyan derket 38,243 kesan. Her wiha hejmara birîndaran ji derket 88,033 kesan. Li aliyê din leşkerên İsraîlê di serdegirtinên li gelek deverên şeriya Rojava de zarok jî di nav de herî kêm 16 Filîstînî binçav kirin. Di daxuyaniya hevpar a komeleya girtiyên Filîstînê û şandeya girtî û azadkiriya girêdayê rêxistina rizgariya Filîstînê de hat ragihandin ku leşkerên İsraîlê li şeriya Rojava de êrişên xwe dewam dikin. Hat ragihandin ku artêşa İsraîlê di 24 saatên dawîn de di serdegirtinên li bajarê Ramallah, Bêt el Lehem, Nablus, Hebron, Erîha yên şeriya Rojava de herî kêm 16 Filîstînî binçav kirin. Hat destnîşankirin ku hejmara Filîstîniyên ku ji heftê cotmeyê vir ve li şeriya Rojava hatin binçavkirin derket ne 1600. Li nava Ewropayê bi taybetî de hilbijartinên Parlamentoya Ewropayê de razgirên tund heta asteke zêde dengên xwe zêde kiribûn û êdî diyar e ku razgirên tund jî li nava Parlamentoyê hêza xwe komî serhev dikin herî dawî razgirên tund yên Fransa û yên Hungaryayê bi yekgirtinekê ragandin ku ew ê li Parlamentoyê bi tev bigerin û armanca serêkiya ya nêzbûna van her du aliyan jî ew e ku tê gotin ji bo sinûrên Ewropayê ji koçberan baştir bên parastin yekgirtina xwe îlan kirine. Partiya Raskir a Tund a Fransayê kitiya teviya bi pêşengiya Marine Le Pen û Partiya Serokwezîrê Macaristanê Viktor Orban, Fidesz yekîtiya welatiyên Macaristan li Parlamentoya Ewropayê ketin nava li tevgerê. Bi vîya vayê hejmara partiyên raskirên tund ên koma welatparêzên ji bo Ewropayê û di meha Heziranê de hat ragihandin derket 12 an û hejmara parlamenterên vê komê jî derket 84 an. Di nav partiyên mijara gotinê de Partiya Azadiya Siyasetmedarê Raskir ê Hollandiyê Geert Wilders jî heye. Serokatiya komê wê parlamenterê Fransiyê 28 salê Jordan Bardella bike. Di koma ku 6 cigirên serok hatin diyarkirin de ji Partiya Fidesz Kinga Gal bû cigirê yekem a serok. Parlamenterê Fransiyê Ewropayê Jordan Bardella di civîna çapemeniya li ser mijarê de got, kom nûnertiya hêviya bi 10 milyon welatiyên ku li welatên Ewropayê qîmetê didin nasname, serwerî û azadiya xwe. Bardella got, em ê bixebitin ku saziyên xwe paş de vegerînin, siyasetên xwe li gorî berjewendiya welat gelên xwe ji nû ve serrast bikin. Parlamentera Macaristanê Kinga Gal jî diyar kir ku hilbijêr dixwazin sînorên Ewropayê ji koçberan baştir bên parastin. Welatparêzên ji bo Ewropayê bû sêyemîn koma herî mezin a parlamentoyê. Di Parlamentoya Ewropayê de ku 720 kursî hene, Partiya Gela Ewropayê ya Raskir a navendî bi 188 kursiyan di rêza yekemîn de ye. Koma Sosyalîst û Demokrat bi 136 kursiyan di rêza duyemîn de ye. Partiya Muxafazakar û Reformîstên Ewropî bi serokatiya Serokwezîrê İtalya Giorgia Meloni jî wek welatparêzan ji bo Ewropayê xwediyê 84 kursiyan e. Le Pen û Orban gelek caran ji alî raya giştiya Ewropayê ve ji ber têkiliyên wanên aborî û siyasiyên bi Rûsyayê re tên rexnekirin.
نهاجی چند نوچین کو اولین مد تورا نوچین من جواکی دا آمده کرنه امنی تماشا بکن. کمیته تندرستی کانتونا دیرا زوری هولدی ده جنوب بشین تالاسمیا و بانکا خوینه ین لنخوشخانه گشتی هجینه پشتی باوای کی دمکی هاتبو گرتن وکه. هر دو بش به پشگیری رهبری خسریا دموکراتیکا هرما باکو رجلات سوریه و هن رخصنین لهرم بریا 2 سالان هاتبو وکرن. جوی دمی و وان بشان خدمتی شنین گندواری دیرا زوری دکن. گلک بشین گرینگ دنه خوشخانه ده جهد گرن وکی بگوستنا خوینه و درخستنا تحلیلان. اروها بانکا خوینه جی باوای کی گشتی خدمتی تبایی خلکی کانتون دکه. هجای بیرخصنی گوناوند تلاسمیا یا هرینز جدیرا زوری لرقاییه. بچاودێریە دەستەیە پەروەردە و فێرکردنی یا مەجلیسا ماڵباتێ شەیدان ئا کانتۆنا ڕەقایێ دەبستانە کەوکەبەت ئەلتفولا دەورەیەکە پەروەردەیە ji bo 110 zarokên şehîdan vekir. Perwerde wê 45 rojan dewam bike. Di perwerdê de 110 zarok hene. Çavdêrên wê armanc dikin got barê li ser malbatê şehîdan sivik bikin û zarokan di aliyê perwerdeyê û bêrdozî de pêş bixin. Di perwerdê de waneyên zimanê Kurdî, Erebî, İngilîzî, bîrkarî, kompyûter û çalakiyên din tên dayîn. ام لوردگیشین داوی بولتنا خواه ساعت 7 و دبیشین حتی صبح جارکه دنورین پیشیا و بمین دنوا خیر خوشیده ارشد بطار